Kubor nagaslem jong unong san Hima. Kaseng Meghalaya People United Front, Central Governing Body, mentakasngi kelab Bteng biang ya kitiban kener Jingïarap. Syaki Paidbah kibidan kam Jingïarap, bat mentakasngi kaseng Kelayarap syaki kat Sauteli Kilong Yeng kesnong Musa Lengkat Jawai. Bat hakani kasngi lai dan rengkat u General Secretary kaseng uba Aiman Bahas Art u Education Secretary u Chalbastar Maria u Presiden Jawai City Freddy Nelson Dhar u Nehemaya Pakma. Baru Presiden Rangbak kaseng u di wan mi lalu bat haswa bersama kini kimarbam syaki Paidbah layak ru kejingkeran lengkat na Presiden kaseng u di wan mi lalu hakba la kerpat ya sarkar man penjin serna ya kini ke lockdown namar bakal kata shibun ya uduk usuk bat layak ru ya kejingkeran na kawe kenong terai asya kakang auxilium kusu bat hadian lasa mi kimarbam syaki Paidbah. Synñiang dapat dengan semua yang lain hawa dari pergi cari dia, pada pergi lockdown, tapi pendekam dengan tahu Arab, juga angkat dengan Arab. Jadi itu kesan kalian sama Arab itu tahu ter yang jalan yang ini kan juga dengan yang sih. Dan mereka akan gawin dengan ko sedang jenis Los Angeles, sedang saya ko jual ko Maya, cuma sungkat. Kami tidak perlu kesan terlalu kesan Jingïarap dan menjadi ketua yang besar dan kesan lampau nomor warok contribution yang nomor ini ia wanra ini kam menggojong dan semua ia warok ia embetan semua paman yang kam gojong hantam yang ia cocok Jingïarap naik por kamu jojo ke kesan sedang Jingïarap naik por duduk juga kam yang Jingïarap kapal le ke sarkar la to ye bosnya ba penjun sorno ya kan lockdown nama yo ke pli Paidbah yo ki ten yo lai ki lai kret nama yo ye ki sa ki pasam yo ki lam kam te kan lockdown la dan man ba ko kam ni te obon hi wo yap to ki udu nyap ki no corona rai uyap ki to na jing chat than ai te dau i kam san man kapal yo sarkar o penjun sorno kejak ni lockdown nama Paidbah yung kam hagit po ng mutual. Taduni kantin kajak igang basan kapag yung siyang mo. Iwan nagaliyang yung gadong nga manag-asya yung kamuslikat kang gadong muslikat idap idis niya mo lukro yung mayang wa ako kadang nasin idis niya waray iudu wahid ipot o datakat o hindi ba malaki inyo ini foto daun hanggang sa ito. Kapag na siya ito. Kani ka jing ito. Kung hindi yung subli ang yung mga. Ito ma, kublay si Bon, yung jing siya. Waray yung iyo, blayo, parkong yung mga Islam yung yedule, ikinigikam. Hawala ka dong yung ko, kani, kanisdong ko yung kublay si Bon.